sibuka njengelibandla laNkulunkulu, sibuka impilo yeMkristu, impilo yemzalwane. Lesifundvo lesi bazalwane kube umuntu bekatentela, libandla beliyawuphelela lonke, wonke umuntu lothi nje usizisiwe angene kulesifundvo lesi, ngoba lesifundvo lesi simcoka ngendlela lemangalisayo. Angisho nje bazalwane ukuthi kwanami licoko lwami ngisasenta lesifundvo, ngisasifunza njalo. Yini bazalwane into lengiyibona siyente empilweni yami, bona siyiguqula impilo yami, bona siyitransforma each and every day, bona singehlula etintfweni letiningi. So ingakho ke libandla ungathi nje ngiyafisa ukuthi liphelele ekubeni kulesifundvo lesi. Sibukile ke bazalwane evikini leliphelile la khona besingena ku point number 2, la khona sithi uma ngabe ungumzalwane, you must fear God. You said you must fear God, not man. The point lethu belisho njalo lithi fear God, not man. Sasho ukuthi lo man akusuye lo man wegender, kodwa ngulo man wemuntu, ukuthi ungamesabi umuntu, saba uNkulunkulu ungamesabi umuntu. Sasho besathi lapha it is important for every believer to fear God. Sathi kumcokwa ukuthi wonke umKristu, wonke umzalwane amesabe uNkulunkulu. It is important for every believer to fear the Lord. That it is so easy to see someone who does not fear the Lord. And it is also easy to see someone who fears the Lord. Kulula kumbona umuntu langamesabi uNkulunkulu, futhi kulula kumbona umuntu lamesabayo uNkulunkulu. Sathi ke it is so dangerous to have someone who doesn't fear the Lord. Sathi kuyingoti kuba nemuntu langamesabi uNkulunkulu. That is very, very dangerous, to have someone who doesn't fear the Lord. Such a person who doesn't fear the Lord to do things anyhow, and it doesn't accept advices. Bazalwane ngiyalijabulela lelibandla lengangena kulo, libandla levangeli, ngoba libandla lilikholelwa embhalweni. Uyathi ukuthi ngengamangaliswa incwadi kaPaul, ngicela uyotifundza uma uthola isikhathi. Ufunde nje the Pauline books. Ema-theologians asho njalo. Tincwadi kaPaul. Tonke. Utawubona ukuthi njalo uma ngabe kukhona iheresy lengenile ebandleni noma lesebandleni, Paul bekenta sure ukuthi uyayiconfronta leyo problem, leyo heresy, ayilungise, ayisolve leyo heresy, leso sifundiso sekweduka lesuke singene ebandleni ethi heresy. Uma ngabe kukhona info thile lekhona ingcinamba thile whatsoever, wayenema linze bekenta sure ukuthi uyayi-addressa leyo mfo leyo. Why? Because libandla laNkulunkulu bazalwane lifanele ukuthi lihlale njalo limendzaweni uNkulunkulu lalithathe kuyo.
when a believer fears the Lord, he or she gains wisdom. Absolutely. Uma ngabe umzalwane amesaba uNkulunkulu, sithi uthola naku lokuthiwa yinhlakanipho, wisdom. Wisdom and understanding nekuqonda. Umfundisi ngeke asakunikete iwisdom, but God gives wisdom. So kumqoka ke ukuthi libandla laNkulunkulu limesabe uNkulunkulu. Bazalwane, mesabeni uNkulunkulu. The church must fear God. Uma ngikhuluma ngelibandla abazalwane ukuthi nje the church ngoba anti kukhona esiswatini futhi ngiyasola nasesizulwini kukhona lokuthi ligama lilinye lisho into letinene anti bazalwane. Mangikhuluma ngelibandla le church angikhulumi ngale structure ngale tindonga le, kodwa ngikhuluma ngawe as a believer, as a Christian. Ngithi ke asimesabeni bazalwane uNkulunkulu. As a church, fear God. Mvumele uNkulunkulu akwazi. Mvumele uNkulunkulu akhulume kuwe. Mvulele uNkulunkulu le space sekuthi angakhuluma noma ngabe yini kuwe. And wena njengemKristu dilungiselele kwenta noma ngabe yini lathi yede. Tibeke kune position, tibeke kunendzawo noma kunesigaba lakhona uNkulunkulu angakhuluma noma ngabe yini kuwe. Uma ngabe ungumzalwane uhlala tindlebe takho takamoya tivuliwe, because God angakhuluma noma ngabe nini. Hlala njalo. Uyabona nje ungathi sihlala sithandaza, sihlala sibuza livi laNkulunkulu, sihlala senza siba nebudlelwane nobuhle nabo bonke abantu, solo siyaklina kuthi Nkosi Jesu kubede lokujampana, kubede tintfo takho letingekako. Asibe libandla lelimesaba uNkulunkulu. Joshua chapter number 24. Joshua chapter number 24. Hey, ave kumnanzi bazalwane kwesaba uNkulunkulu. Ngiyakhumbula ukuthi mhla ngikhuluma ngako ngiqala ngikhuluma ngekwesaba uNkulunkulu. Nganichazela as a church ukuthi asikhulumi ngalokwesaba lokwekuthi wesaba libhubezi. Angisenganichazela ukuthi libhubezi mawulesaba vele kunalo, kodwa lokwesaba uNkulunkulu lokuhamba nekumhlonipha. Uhlonipha nekulalela uNkulunkulu. Ukhona ilanga sifundzela Cabe verse 14, ufunza baba S. Yes, Joshua chapter 24 verse 14. Cala verse 14. Ngako yesabani simakazi nimkhonde nekwethembeka konke. Yebazalwane lalelani, maye kuhle kwethembeka kuNkulunkulu. Siphila etikhathini namhlanje khona abantu maye bethembekile etingcebwini kaNkulunkulu kodwa abakathembeki kuNkulunkulu. Only ayibazana ngimtshele njengoba mina njengoba ngisho nje awubakithi abazona yethembekani kuNkulunkulu.
awukwazi ukuthembeka kumfundisi ungathembeki kuNkulunkulu. You are just wasting time. Uyangikhalela iminyaka yakho longakuhlele esontweni solo wena usaba umfundisi ungasaba uNkulunkulu. Uqala kuNkulunkulu uqala. Wesaba uNkulunkulu definitely ngeke uhlale ungamesaba umhloniphi ngoba engeke isathu iyahlonishwa. Awumesaba umoya uyamrespect. Yebo mama. Nimkhonde ngekwethembeka bonke. Sasho sathi bazalwane lokho uma ngabe thine sisahamba nalabo uNkulunkulwana laba bebakhontwa ngesheya sikhombisa kungamesabi nekungamhloniphi uNkulunkulu. Enkhuluma intolo ushumayela intolo lapha ebusuku lapha na noma ngasathi kahle lenzayo ukuthi kuphi la olweshumayela lapha intolo lapha ebusuku ungakafike eWhite City esigangeni. Ngiyabonga bengisho khona intolo lapha ngithi mina lifanele libandla kumesaba ngathi nakuhlala ibandla namuhla limesabi uNkulunkulu uzubone ukuthi bazalwane bantu angathi noma ngisebenzisa igama le-right mangithi bazalwane kodwa laba banamuhla abamesabi uNkulunkulu ubabona ngoba bathwala tinto letingakafanele ukuthi ngabe bayatethwala tetingqolile bangene nato endlini lengcwele yaNkulunkulu. Ubona labanye kuyela mfana yingakho ubona labanye ngikhuluma ngabo lapha intolo ngasho ngathi ayibhatanku lapha ngabaphinze bangimela ukhanza namuhla ukhanze mama bomama bobaba abantu abadala ukhanze abantu labashaya sebakhulile labakhulu ngiyaunderstand emvaneni lomncane lo nemntalo wakhe angekho labandlela kodwa na ukhanze umntwana lokhulila samdzala iyuti indzala manje ngimakoti ngibabe umkhanze agabile hayi lwashi kodwa na ogabile ngoba ngike ngoba mawumfundisi you research usho ukuthini lentsambo letigajini awode kuvimba imimoya moya umzalwane phakathi endini kaNkulunkulu ente nalelinye le-altar ente nalomunye uNkulunkulwana ente endzaweni engcwele yaNkulunkulu yisayini leyo lethini asimesabi lo Nkulunkulu ngoba uma ngabe siye endlini lengcwele yaNkulunkulu siyatilungisa sitihlobise sitikline silungele yonke yingakho masiya khona siklina ngisho inhlitiyo yethu nanendeza wethu awuye endlini yaNkulunkulu noma sikanjani kodwa nalesikwentile thina elibandla si abuse nayo imvulo kuthiwa yini igrace si abusing igrace yingakho ngiyithi lakini ebandleni letiko lesitenta namuhla sasingeke sitente ku-Old Testament ngabe abantu bafile namuhla babekwabe ngayiqumbi abantu bayafa uyazi ukuthi kunebantu bebathatha nje mabangena kula ma-premises shayeke phansi mama nethele yingakho sithi tebasikhuluma ngalesihlanu lesikhuluma khona sathi lesive sathi Moses leli thengele kuhlangana akalaphanga ngekhathi ekhepha lapha kunalabantu kuno ngoba tinhlitiyo tabo kwakukunekho bese bakhontela abanye bankulu bamhlubu leli thengele kuhlangana yingakho labe kwangaphandle wonke umuntu lebekade afuna inthando yaNkulunkulu waye
mayesuka yena angafukwa umuntu angatshelwa umuntu angancenwa umuntu atisukele yena atihambele yena ngemabomu akhe atiyele ethendeni kuhlangana. Ebazalwane, mesabeni uNkulunkulu. Sesiphelile lesikhathi bazalwane sekujabulisa abantu. Mina ngikhuluma nje njengemfundisi lokhona for sikhashana lesibekiwe futhi lokwendlulayo. Mesabeni uNkulunkulu. Letinye tetinto mangikhuluma ngikhulumela ukuthi uNkulunkulu letinye izinto la yangivumela ngikhulumela ukuthi ngalelinye langamangabe namhlanje ungethawungena ngalelinye la. Esiyakhumbula there was a certain young man lwafika ebandleni wakhuluma izinto leti njengaleti. Maybe uyabe sokudonsa nzima udonsa nzima seyikhala imshini ithi ti khala imshini sekungena intsambo all over qhunywe intsambo all over. Waze nakubera mshana wethu waze waphila namuhla impilo yakho yekholwa yangakwathi ukuthi mela yona yodwana yabuka uNkulunkulu yanamathela yabanjwa yahamba nalomunye kushuka ngebaza nangu ngakukhohlwa ngeke. When it comes to God, never ngeke angikhone kumuva noma ngazama ngayiphi indlela ngoba ngiyamesaba lo. Mangifika kuNkulunkulu akusho ukuthi umkakho ayisakelwe indzaba yemfati la. Ngisho esimini ngisho nami emihleni abantu abami ngiyobathanza kangaka ngeke. Fear God. Mesabeni uNkulunkulu zami. Funza mntama kwafika 15. Yes. Yeah. Bazalwane vanini phela. Kepha kukhonta simakathi mangabe kubonakala kungathanzeki kimi yenda njani. Ngicela niphethe namuhla. Nitawukhonta bani? Bazalwane lalelani. Bantu labasha. Khethani namuhla. Bobaba asikhetheni namuhla. Bomama asikhetheni namuhla. Oh, Holy Spirit. Yeah, we're talking to 15. I'm sure pastor. Yes. Noma bonkulunkulu bekade bakhontwa bokhokho benu ngesheya kwemfundo. Noma bonkulunkulu bema-Amon. Yes. Kepha mina nendlu yami sitamkhonda simakazi. Kepha mina nendlu yami lamkhonda nje. Letinye tetinto bazalwane ngikhuluma lenye ngingafuni ukukhuluma ngoba ngiyafuna ukuthinza lenye into letiba little bit sensitive. Uma ngivuka ekuseni ngihamba ngilambhacweni ngiyemsakatweni angehla nje la ngiyacala just praying sathandaza something eyabuya engcondweni yami ukuthi umuntu udinentinto latikhululutile kunetigodlo letithita umuntu latitsinzile kunetinto kunema-altar umuntu lawanyathele wawaphihida kunemibuso umuntu
lafike wayitamatisi. Then kwaba khona ienga leyenteka eveni bumnyama. Now kwathiwa njengoba bekathi athi asethi ke sibone lento la ikhuluma. uNkulunkulu uma ngabe ukhuluma ngemvo ubese uyakujika utest ukuthi vele lento lokhuluma ngayo uyakwadi ukuyimela. Ngithi ngiyahamba ngithe mangijike ePhumanyova kwaqhamuka ipicture engqondweni yami, kwafika ipicture yaJobe kuthi even noma salahlekelwe konke, noma umtimba wakhe wasewunuka ukola, but Jobe akazange amethuke uNkulunkulu. Wafika umfati wafike wakhipha ingoma waphendula Jobe, mfati lo siwuka. Empilweni yakho mzalwane wami, noma ungadibana nani lenjani empilweni yakho, never and ever be against God, never and ever insult God. Nekwenta kwakho nekhuluma kwakho, never and ever. Ngoba sewudibite ngelibito laKristu. The time uba against intando yaNkulunkulu, wena you are a blasphemer. Udibitela lukhwele. Ini khwele lo. Tuwa, yakona ngokuqala. Uthi kusaluma lapha akusondapha. Lokho kuthuma lapha. Uma ngabe wena udibitela ntwa. Lungeteka lungaveli namuhla. As years goes, luvele ntwa. Ubathe ufaka iphilisi. Ubathe what yini wethuka uNkulunkulu. Sebamthukile uNkulunkulu baka-Israyeli. Basukela lithole legolide bakhonta lo. Wathi uNkulunkulu never, angenziwa nje. Wakahla. Kwase kwakhiwa lethusi inyongo. Kwase kuthiwa laba engibheka le nyongo. Lokuyibheka kumesaba uNkulunkulu. Kumhlonipha uNkulunkulu. Kumlalela uNkulunkulu. Wetithando ya uma ngabe ungumzalwane awuphili ngekwema emotions akho. Uphila ngekwenzando yaNkulunkulu. Ufunani kimi uNkulunkulu? Ubhekeni kimi? Ngikhuluma ngemzalwane mina bazalwane. Angikhulumi mina ngenkulumo yesifazane, ngikhuluma ngemKristu. I'm sorry mama ungazumzalwane. Maybe start accommodate me say this. But just for now ngisakhuluma ngemlomo mzalwane. Because ngcwele bazalwane kufuna ukuthi kulungisa sembe kahle. Kuze kuthi noma ngabe siyahamba sambe kahle. I just don't see. Second Kings chapter number 35. Not just feeding my course. Angathi ngihlalelana kangaka bazalwane kule mpilo esaba uNkulunkulu. Kodwa na ngiyona uNkulunkulu imfula ibhekile kithi ezechechi. Simesabele. Funza mntaka baba. Incwadi yesibili yemakhosi sesho ku-17 verse 35. Qale verse 35. Incwadi yemakhosi 35.
yebo mhlazana nje mhlazana esimakaze entasivumelwane nesizwe saka Israel wathi uyabayala wathi ningabakhondi labanye bonkulunkulu futhi ningabakhothameli siyofika ku-36 nibasebentele noma nibahlabele imihlatshelo. Yes. Kodwa simakathe lo wangikhipha eGibhithe ngemandla lamakhulu nangengalo leyelulekile. Nguye yedwa lokufanele nimkhonde. Khothame kuye. Ninikele kuye ngemihlatshelo. Sithi masibeta lapha lokunye sithi lokunye sakuthinza na Friday nalapha sikuthinzile lokunye. Kuthi imizimba yethu elithembele laNkulunkulu. La ngongcwele hlala khona. May I just ask you a question? Njengemzalwane. Angeke ukuthi umbuzo njengemzalwane. Ngicela ukubuza. Vele umkhonta ngeliciniso eNkulunkulu. Ingqondo yakho ibuswa ngubani ingqondo yakho? Yini lena leringa engqondweni yakho? Vele moya lomncwele uyakufakaza yini ukuthi uyembala wena ungilo lithembela ngomncwele. Imizindo nemicabango yakho ithi sithi istendi sakho nakuNkulunkulu. Ube kuphi wena naNkulunkulu? Angikhulumeli evangelical church. Khulumela uNkulunkulu. Ume kuphi wena naNkulunkulu? Uma uhleli phansi njengoba uhleli lapho phansi, uma uqinile uthini umuntu wakho wangekhathi? I-connection yakho naNkulunkulu injani? Bazalwane, bunjani budlelwane bethu naNkulunkulu? Budlelwane bethu kumunye nangamunye bunjani? Ngikhuluma ngithi as believers njengemakre njengoba singamakre, bunjani budlelwane bakho nalomunye nalomunye? Bunjani budlelwane bakho nalomunye nalomunye as a believer? Angikhulumi ngalo yesontweni. Uma ngabuye esontweni angikhuluma lo. Ngoba khona laba esontweni la ngeke akutshele ukuthi Jesu ngamemukela nini. Kukhona labemukela isonto bangamamukela Jesu. Kukhona abantu bemukela isonto bangamemukela Jesu. Basayenzela ukuthi manje ngikhulume into yamoncwele ukuze kugcineni umbone Jesu. Uyabona iBhayibheli malithi kukhona labayawo ukuthi mabafike bathi Nkosi thine sende kuthi. Babe bavuka. Khona labayofike bathi thine sikhiphe emadimoni. Thine sahlabela kwakhala abantu. Thine sashumayela kwakhala ukukhandla phakathi.
Thina sashumayela abantu basukuma bemangitinya. Thina sashumayela abantu bakhala. Thina sanikela ngabo 200 nangabo 100 rand. Thina sasenda ukuthi sasi-influential in the church. Lona nohlele esitandweni sepurpose. Abesukhiphe amagama athi dedani lenti balo athi angizange semnandi. Emva kokube sesentethe imali sesihleli 10, 15, 20, 30, 40 years ekhathe esontweni athi uNkulunkulu angizange semkwa yini sasingamesabi yena thina sasingaketi kuye sasithe esontweni singeketi uNkulunkulu. That's the problem of the church. Elibandla namhlanje yakugula lelibandla namuhla lela namhlanje likugula lelibandla namhlanje uNkulunkulu liyethi bonzele lelibandla namuhla lito show offer abakethu ngoba labeta uNkulunkulu bayathi hlambulula njalo. Mfana mshashana tishabulu ngoba awukwathi kuba imvo yebungcwele ngcwele inhlito yakho ibe ingqolile. Angikwathi kuma kulendzawo lengime kuyo ningakajike office lekhulu lekuthi Nkosi Jesu intando yakho mayenzeke. Ngeze Nkosi. Yes. Sesiyathandaza bazalwane ngisengithele. Ncwadi yaMalaki chapter number 3. Malaki chapter number 3. Sesiyathandaza bazalwane sesithethile. Verse 16. Sakwemukela ndaba ezitha, sakubongela mfundisi wami. Mfundiseni mawesi. Chapter 3, ncwadi yaMalaki, chapter number 3, verse 16. Say Hlubo 3, verse 16. Yes. Yeah. Awuphinde ufunze kahle mama uthi kancane. Phakamisa kancane voice. Labesaba uNkulunkulu. Phenza mama. Yeah. Phenza mntana. Yeah. Funza masekwane. Yeah. Funza nceke kade Nkosi. Yebo. Tube. Afunza mama. Yebo. 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 Oh, glory to God. Astand. Siya ulanga zelela imizamo yami yonke engangifika Jerusalem again.
uNkulunkulu wena wedwa Baba lomwele nanamuhla ekuseni siyakhothama phambi kwakho. We surrender before you, O God. Baba lomwele siyabonga. Sibonga ubuso bakho. Sibonga uthando lolukho. Sibonga Baba kumangalisa kwakho ekuseni. Sibonga Baba lomwele kuphinwa kuwe. Siyakulangazelela Jerusalem. Siyakulangazelela kuzokhanya. Baba lomwele nanamuhla sesifika fela phambi kwakho. Nawu umhlambi wakho, nani lifa lakho. Baba lomwele semile sikhaleni. Selimelelelani lifa. Selimelelelani umhlambi wakho. Baba lomwele ngiyakhothama. Baba lomwele ngiyatithoba. Engala lifa. Engala lomhlambi. Engala libandla lakho. Ngiyamesaba Jehova. Ngiyamhlonipha uNkulunkulu. Angisoze ngakhoza lomunye uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu longcwele. Sentele umusa ekuseni. Sibani futhi sibuthakathaka thina. Siyehluleka thina. Baba lomwele kodwa wena akusithakathaka. Wena you are perfect. Wena you are God. Ingakho Nkosi sithina wena. Kuze uNkulunkulu wethu sikwazi kwentela oyithando yakho. Sentele umusa Nkosi ekuseni. Sisithisi. Siyale sibonzise. Siyaphenduka uNkulunkulu. Lungisa imizimba nemicabango yethu. Baba lomwele siyathandaza. Hlambulula imfihlo yethu. Kuze namuhla usinethe. Kuze namuhla sibuke. Silungisise Baba. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikunika ithuba lonke Nkosi siyakuthanda. La sinyathele kabi khona sithethelele. Namhla ekuseni Nkosi ngoba sesifike emagqekeni akho. Baba lomwele sesivula indlebe tethu. Sesivule emehlo ethu sesiyatilungisa. Kuze sive kunyenyeta kwakho. Kuze sive tikidakho. Kuze sive khuluma kwakho. Siyabonga Baba wethu longcwele. Thatha ithuba lonke ekuseni liyakufanela. NjengoNkulunkulu wethu kukhona yabanyathele kule ndzawo namhla ekuseni abasibona abaphile kahle emtimbeni. Kunetipho Nkosi lethu bahaphako. Siyathandaza ukuthi ubahambele. Wena wedwa njengoNkulunkulu. Khona lebane problem engqondweni. Bahambele ekuseni ngoba sebafikile endzaweni. Ngetipho letenteka khona. Ngegama lika Jesu khona labangalali. Bahambele namhla ekuseni. Baba wethu longcwele. Sibekile ukuthi masiphume nini. Sonke uNkulunkulu wethu longcwele. Sithi sivele uNkulunkulu asihamba ngesandla sakhe. Wasenta wasibonzisa. Siyabonga Baba lonamandla wonke. Thatha ithuba lonke liyakufanela. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We thank you, O God. Ashayele uNkulunkulu tanda. Praise the Lord. Ashayele uNkulunkulu